Dobar dan. Da, recite. Gospođo, može jedno pitanje. Slobodno, pitajte. Morate li mi locirati sina? Šta želite, da? Da mi locirate sina. Da vam lociram, ne mogu vam ja locirati. Kako ne merete? Ima on mobilni aparat. Pa znam da ima, ali ne mogu ja locirati, nemamo mi ovdje satelite. Šta nemate? Nemamo mi ovdje satelite za lociranje, ne mogu ja vama locirati. Vi želite da znate gdje je ta osoba? Ma pa možda je dolje prema Višegrad školima. Ne mogu ja vama locirati. A znaš šta je, slušaj, bil ti njemu mogla poslati poruku? Ja vam ne mogu, jel vi imate na računu, jel imate neki način da ga kontaktirate? Ma neće on meni da se javi. Pa ne mogu vam ja tu pomoći, ako imate neke probleme sa sinom privatne... Pa nisu to problemi, nego on je meni oćero kola, meni kola trebaju, a saobraćajna ostala kod mene. A ga negdje zaustave dolje. Pa ako neće vama da se javi, recite nekom drugom vašim da ga pozove, pa nek se javi. Ja bliže od vas nemam. Mi stvarno ne pružamo te usluge što vi tražite od mene. Pa šta moramo s njim sad? Pa ništa, vi njega pozovite s nekog drugog broja od nekog ko će vam se javiti, pa to je to. A ja ne znam da li bi njega mogli locirat negdje, da on nije gdje skrenuo, on zna otići dolje ko Željka u kafanu. Ne mogu ja njega locirati, gospodine. Koga mora locirat? Mora li direktor vaš? Ne može, vi ne znam, ako imate takve probleme sa sinom, ne znate gdje, onda se vi javite policiji, ne znam šta vam drugo rekla. Pa kako je policiji dizat sad to na noge, znaš, nije to jednostavno. Ja dolje pijem, ja spušćem, nije problem. Vi ne te usluge što vi tražite od mene. Pa pružao direktor. Pozovite ga s nekog drugog broja, pa onda vidite gdje je vaš sin. Bil meni direktor pružio tu uslugu? Ne može, vi nešto tražite što mi ne... Pa bil ti mogla meni dati njegov broj direktora, sad ću ga ja zvati. Dobro, evo, sačekajte moment. Hajde. Jel prošao moment? Ja sam pitala, znači šefa, vi se morate obratiti MUP-u za to. Šta da vi pitam njih dolje? Znači MUP-u se vi obratite za... Kome je poslao dolje, kome je okrenuo u njih? Vi ovako, ako hoćete, znači samo moment, sad će vam fino dati broj, pa vi pozovite. More i ta varijanta, ajde. Jebo mu Bog, majka je ošao s kolima, nema benzina, saobraćajna kod mene. Meni je žao, znači što mi vama ne možemo pomoći. I meni je žao. Samo moment da ja pronađem broj koji vam trebam dati, sačekajte. Nije nikakav problem. Jebo mu Bog, majka vozi brza, goni, znaš. Evo ovako, hajte i pozovite 122. Koga? 122. Koga da tražim? Samo vi tamo pozovite, on će vas sve ostalo uputiti. Samo vi njih pozovite i reste vaš problem. Dobro. Hvala ti, sine moj. Ništa, doviđenja, prijatno.